836 akubingelela sikwamukele kuKhozi FM sanda kuvelela umsakazi uKhozi sike sasho ke sathi ke zothatha leli thuba sikulethele isimemezelo esiphuthumayo esibhekiswe ke kubona bonke abathandi boKhozi FM singena njengamanje samukela ku business manager woKhozi FM dadewethu uSibongi Ngcobo mapholo basikubingelele futhi sibukele kuKhozi ngibingelele ngithiya ngibingelele nakwena Mroza ngibingelele kumlaleli woKhozi FM akuvamisile ukuthi kunje kube khona ukuphazamiseka kohlelo njengalolu kunendaba ofika naso ayilula lento efana ngisho Mthiya ngilana ngithunywe umndeni waka Sihlophe ukuthi ngazise umlaleli ukuthi uIrvin Sihlophe ushile Emhlabeni izolo ebusuku besazi la ngaphakathi ukuthi ubesesibhedlela egula uIrvin ubeshawe stroke wagcina sesibhedlela eDington lokuhamba siyombona kungathi uyalulama bese sinethemba impela ngicina umbona ngolesithathu ngicabanga ukuthi yabe kulesithathu ubekhuluma nje sahlala naye sahleka naye kodwa ngathi simphindile izolo kwase konakala kakhulu kwase ebizelwe ekhaya so umndeni woKhozi FM sifisa ukudlulisa umyalezo ukuthi dudu kumndeni wakaSihlophe sithi dudu kubalaleli bonke bebemthanda uIrvin bethanda kakhulu la emsakazweni singoza kwethu bakhe besebenze kahle naye uIrvin kakhulu akekho umuntu engengamuzwe ekhuluma kabi ngoIrvin umuntu nje ebekusebenzela naye umuntu oyinikele kuKhozi FM elithanda uKhozi ayikho into bengayenzi ubeka sport wa education ama documentaries besenzela kwesinye isikhathi enze nje ngoba kuvela enhlizweni yakhe bengasiyena umuntu lokho ebalutha akusiyona umsebenzi wami loyo ubekwazi nje ukuthi asize la ekushoda khona isikhala sakho sozwe kakhulu sizosizwa kakhulu isikhala sakho Irvin njengomuntu obeyinikele kakhulu ukuthi uKhozi FM luphumelele sibhlungu kakhulu alento yenzakalele kodwa ke intando kaNkulunkulu ayibuzo fanele samukele lokho kwenzakele sibumbane njengethimba loKhozi FM siqinisane nokuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi fanele siwenze imininingwane yonke izophuma bengikhuluma na umndeni manje kuseni kodwa izinto meziloku zihamba zihleleka so lokusimazisa umlaleli ukuthi kwenzekalani okwamanje ukuthi nje dudu and ukuthi wonke umuntu ezwe ngathi la kuKhozi FM besingeke sithule nendaba esazi ukuthi thinta abantu abaningi kangaka sizohle simthanda simkhumbula njalo uIrvin bekuyilokho bengithi ngidlulise kumlaleli Mthiya ngiyabonga yetha yike lo phetha amajita ngempela khabanga hayi wena muselo uveza ulimi wena ufensa abantu baka Facebook hawu bothi nabantu befensa wena uzofensana nabantu baka Facebook into yokuqala lonyaka wethu thina amadakhe phela iminyaka wenu last year amayelo abantu bathanda thina futhi bathanda mina kakhulu buka sikhatha abantu bayithandela mina buka sikhatha kanjani yelo ball mina nje ayisekho bazobaleka Afenthandwa. Hayi nani bekubusa siphongo last year kusawunyaka amayelo phone. Sabusa. Nalabani ithanda indaba zabantu ubuka nje kanti uzofuna nje next time. Yoze kuJesu. Sibusa. Yoze uJesu wena. Yoze kuyenjani? Wayenjani?